Ngibingelele babuli emakhaya ngibingelela lapha sohlelo lethu umgwaqo babuli emakhaya ngisabingelela ngingwe eziningi babuli emakhaya namhlanje ke la sibhalelwe ubaba owale e-Eastern Cape wathi ucela simsize unenkinga nosisi abakade bejola naye and manje usisi ungazi ukuthi wamxhaphaza ubaba wadla imali yakhe kodwa naneniyani nalazodaba nginamaningi ngilingamaningi ake sike sizweleni from the horse's mouth sike sizweleni kuyena ubaba ukuthi kahle kahle kwenzakalani impela nosisi cela ke sizweni ukuthi kwenzakalani sesiyamfonela ke manje okay sithi loudspeaker okay nayo okay baba njani ya iding baba ukhuluma nomgwazela yebo baba la bengithi angithola ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngoba manje nje ngizama ukuthi ngi-understand udaba lakho nosisi ukuze ngizokwazi ukuthi ngimfonele usisi manje so how to do because abazima i-voice note usake ngithumelela sona nje i-voice note ngeke ikwazi ukusebenza yabo njengamanje ngi-live lento sizoyifaka kwi-social media njengamanje ngi-live wena ungangitshela ukuthi kwenzakalani no ngibonile iletha kodwa lento le idinga ukuthi ukhulume manje ngoba ngi-live yebo uyathi kanyodibana naye last year around September okay right samana shamanya nanaye sijola naye Nthandana ya sithandana okay technically pansexual yeah actually nina 2 years engifunana naye but ndingaboni sabasabona na last year wena wawusomfune 2 years ngithola la ningamthula uyifuna le ntombazana for 2 years onke alright okay hayi ngiyakuzwa baba ukuthula sengikufuna bathi amana ba-ona ningamthula yabona yebo baba and last year ndamthola ndadibana naye okay so sathetha naye savumelana around October last year yebo yabona right sathetha naye savumelana yebo the next thing amane andifuna imali akufuna imali kanjani maye ifuna imali athini andifuna imali yabona but actually from my side yena bengimthanda yabona okay so ndamcelela yena lengathi mfondweni so ngiyamthanda and ndinayo iproblem eso actually benginanto ekade ikhuliflower yabona namcelela yona yabona because ngimthanda ngiyakuzwa baba ngaya kaqinisa unesipilisi ndabakala kwekhemistini lasipilisi sikhona babe sifune iletha kaqinisa yena bene-cornflower wena okay hayi qhubekani ngaqinisa but ngabepilisi bese ipilisi lethamela liyakaqinisa ke okay ngaqinisa ngenzela iletha ndahamba ndayosithengela sipilisi 6 ngaphakathi okay and then usina ku 3 days ndasithenga nje 290 so ndasebenzisa saphela okay and then from there amanafuna imali ngoma yabona amanafuna imali but angafuna ulala nami for 9 months yonke 9 months wena bomnika mayecela imali wayethi ucela imali yakhe maye ifuna imali if kitle ntate ko ring kere maye batla tšhelete ko wena
batla ha jwang a reng oh okay acha change different stories okay 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 yeah, the money gets a yellow sometimes in your money, drop out, go to my friend. Okay. Yeah, lapho yakuncishike akakunika yeah okay at all akakasalale nawe next na senjoni isikhathi esingakanani naye just 9 months open 9 months the first 10 months oh mhlawumbe ukunika lento yabelungu le ethi kumele ulinde 9 months yabo okay hayi nacabanga nibangani nibanga ukuthi wena akakuniki yasebenza phayena ufuna inyama kwakusasa ngimushile inyama ukuthi nende hamba emsebenzini yabo inyama enjengani efryayo oh okay i-tray lenyama okay yeah and then manipha yamwhatsapp namuza kuki ne kuthi ne ngizamthini uyabona ngadamye yathi kastraight kwabantu bangento niyenza dala ngazokhetha apha kuzo nje manje ngifuna ahlele nenye indoda pha umfice endlini yakhe ehleli nenye indoda okay Lati siyasaba umsebenzi ithwele naphumana hamba yakucika ngoba manje wena kakuphi lenye indoda uyayipha okay qhubeka ba saqabana naye for 2 weeks okay bese ke start yena ajika nokusapela kumne afuna phinde kwenza kale mistake nguye lo na asathe nabona yena ukinga futhi kwenza mistake ngokwathi so ngoku wasola wabona sezama ukuyilungisa so yabona wabamxolela namqala zamase uqhubeka njalo naye wavuma ukuthi walala naye loyo muntu abanye namubuza lo okay wena wafisa namxolela abanye namubuza lo okay hayi ngiyakuzwa ba sometimes umntana ke abasokolisa abantu and bakoza kwezentsisi okay ngathi kuwe ne wabona ifika noma ukwasokolisa because ibetha yesikolo akwenza uma ngayisha nomntana esikolo sisihamba kusasa nalani incwadi zasikolo ngiyiwe yabona ngathi kuwe mfone umntana lo ufuna amayeza asithosa bona ngithi kuwe ufanele understand if uhamba kagqirha eyi-1 angaboni lento lo ukhala ngayo ufanele utshintshe igqirha ube kwenye ndathi lo mntana lo ufana udibane nabantu bakokwenu ne nimufumane asebisa amayeza asithosa hayi ngiyakuzwa kulalele ba ndamadvayisa right andazi babona yenza le nto le nathi ne bayenzile so la mntu abafuna 1250 lo bagqirha wona ne right ndamnika yona imali waphuma kuwena 1250 okay ngiyakuzwa nawe su-acta as a step father because mina abantwana actually ndiyabathanda nabantwana okay unabo wena abantwana bakho mina abantwana bami base-Free State uyabondla okay haya ikeke qhubeka ba ndamnika la mali ke uyabona so atopata igqirha ngayo right from there samasikuba kwayenzakala into yokuthi ne aqala atshintshe nje ngoku athi phambi endlini
thiziwe ngabantu basebenzisa amayeza abo phaa. Yabo? Yeah. And mna andafanele ukungena phaa. Abantu bamadoda abanyeki phaa. Oh, imaki baba. Uthi abantu base-ZCC basebenzisa amayeza endlini yakhe. Ya bathi sike ngamanzi phaa endlini yakhe. So wena awusavumelekile ukuthi ungene endlini yakhe. Okay. Oh, uma umbiza ke endlini yakho uthini? Yini angithi uthe yena endlini yakhe kunenkinga. Wena umuthi akeze endlini yakho uthini? Abakafuna ukudla apha. Okay. Ya, sibe siduka nesitrateni la. Okay, yeah. Yeah, and then hani qitha phaa kuye ne. Yeah. Ngitho anithi mnandi kuyeni phaa. Yeah, ngiyakunderstand baba. Ngoku mantonke amadoda namantombazana kuyaselwa. Endlini yakhe. Udlula wena unemali. Azange nakuphendula. Ngiyakuzwa. And then last week. Yebo. Ufuna lunch, ufuna drink. Oh, last week lunch. Yeah. Uyakufonela. Yeah, kuleveke ephelile. Okay baba. Nakuqala straight uba asoze ndiyenze loo nto. Okay. Uyabona? So ngoba ndasicela ukuthi angisamfuna and notice ngumblokile. Yeah. And akumsebenzi naye. Kanti ndifuna imali yam sema ndimunika sona ne. And then sekufuneka esinye imali silungu azange ndazibonisa apha silungu zilibele ne. Yeah. Sekuya kum ne. Kanti naye athi kum ne kuthanda andixelele okay kuthanda andixelele ne. Ngoba le mali ndimunika sona ne. Ngikwakulete yonke laa nto uzawusibhatala. Ya, nempahla bendimthengela ndambulela akhawunti ukobulwethe ne. Nkosi yami. Umkhombisa ukuthi uyamthanda. Ya. Bumenzela yonke into kahle. Khona ithombe engiyibonayo eswenkile la ngiyambona ukuthi uyaswenka. Ya, wabona. Yebo, bangicela ukuthi nginike isithombe sakhe. Ayikho inkinga khululeka. Ngamthathela impahla kabulwethe. Yebo. Ngiyabula akhawunti actually naye akhawunti ba. Mina ngiyayigqiba kwa okay. Bamvumelana bebanika i-credit na 2000 ibeli kubulwethe. Okay. And then namkelela ke ndayeza thatha impahla thathela nomntana wakhe ne. Right. Hani tukufuna lapho akebemthengela yona athi ne asoze alinike yona ne. So uzayibhatala because sina isimele sakhe. So anikwazi ukwenza lonto. Yeah. Yaba sicela ngolo hlobo naye. And then ndakubuye naye the end of May ne. Yep. Ngicela andifake 4,000. Imalini ke wena usubala yonke imali wawumnika yona. Ngicela indibaniso naye totalise ne. Lapho ma 22,000 something. Imali engaka umupha nje. Nika ngiyobona sometimes ngiyayibuma ngoba bathi lethando lenza umuntu esibhaca. Ngiyabona wena lo. Hayi ngiyakuzwa baba. Wayibona? Yonke la mali amane totalise yenza 22,000 something. Wangathenga ngisho imoto lapho. Wayibona? Alright, yeah. Imo sekulinye mali sewona manje sithola ngomali munika sona bathi asela msebenzi naso seyi. Okay. Wayibona? Athi yena akakwazi ukukhupha 4,000 in-cash. Uzaparticipate singohlobo bemunika ngalo. So mina angifuni njalo ne. Ngifuna because uphanyela ko stop and go ne. Go stop and go Yeah. So ukale uphanyela phanyela kufeka ne. Yeah. Wachakala chitake. Achuja kwatro. Okay. Yeah. So only whether 56 rand 50 cents per hour. Okay. And sometimes you are 24 hours, whatever. Yeah. Sometimes you are overtime, whatever. Hayi kudla handle ntate.
And the one was reach 12,000 something in to 13. We serious in the country. But how can you in Malika says that's 11,000? I can and the still na go back pattern the value go increase. Okay. So that's why you don't want to know that for the number ya go to kuya follow what baba can that to TV Inyoni TV. Yeah, that one a father number in a point life. Oh, when I watch that number yami. Kuya Inyoni TV na that to that Oh, they are my security. Yeah. Oh, okay. Yeah, what the number they are Yeah. Yeah. Yeah, but you can tell and then after the boom, then I did up by and then I touch. Okay. Ayikho inkinga baba, so kusho ukuthi ke ngicela ukuthi ngike ngimzame namanje ngimuzwe ukuthi uzothini mase ngibuyela kuwena. Yeah. Wena ukwazi ngeke ngobabani? Msama. Okay. Ngicela ukuya kuyena nje njengamanje. Okay, right, mamela ke. I don't know who now okay. Whether Yeah. And then, because we don't know what and the bank account numbers like that, and then I make that TV and then, another nigga, your account number, the weight raising, who pay a park about the 29, Yeah. and then it is a pay a common job, and then we deduct that. When I can self go back in, then we will transfer that. Hayi we baba sozama ukuthi sikhulume naye makuwukuthi uyahluleka ukwenza njalo komele ke ukuthi sifikele thina sizokhuluma naye face to face. Yeah, ngicela ukumfonela ke manje. Uthe ubaba uMtsamaya ngithi? Yeah, ubaba uMtsamaya. Alright. Okay, ngiyabonga. Okay, that. Yeah. Awumeke think fonela lo sisi. On. Sisi ngesimza agesimzamo sisi simingi nje ukuthi ingene yangangena. Okay, ayikho cela siphinde sizamenye ngoba zu2 inamba zakhe esinazo la nayi azizamenye futhi. Okay. Yeah, like siminge ukuthi nale ingene. Iyangena. Hello? Dumela house? Hello. Likai house? Ade. Ukhuluma noMgwazelwa kwisibani methi? Umgwazelwa kwisibani methi? Sisilang besibhalele ubaba uMtsamaya la wathi unenkinga nawe. Yebo, so sisibethe sicela ukuthi siqale sikhulume nawe over the phone ngoba sibalekele ukuthi sehlise isithunzi sakho. Asithanda ukuthi sifike namakhamera sizokubukanisa nabantu. So into bese icela sisi ukuthi uzame shame ukuthi ulungise izinto nobaba uMtsamaya. Ngoba yena ukhala ngemali yakhe ekuwena. Okay. Yebo, uthi isiningi kakhulu imali akunika yona and wena wamncisha ikhekhe.
So manje yena usefuna imali yakhe back ngoba manje uphila engazi ukuthi uyamxhaphaza. Yebo. Manje angazi ukuthi uthini wena. Okay, ngathi. Oh, ngathi uthi network sisi. Cela ukuthi sibuye sikufonele ngoba network iyalimala. Cela simphinde usisi ngazi ukuthi manje akasezwakala. Hey nana nike niyekele ukuthi imali zabantu. Yebo sisi. Awusi? Hello. Okay, ngathi ukuthi sesenzele ubutsotsi-ke lo sisi. Usesenzele ubutsotsi. Useshaya ngazi ukuthi uyayibamba. Okay. Sitesinikeleni ku-WhatsApp ngoba angazuthi la ngizokuyena lo fonayo. Yebo. Hello. Hello. Yebo bhuti, yebo sisi. Ubaba uMtsamayi yebo bekhala uthi ucela umbuyisele imali yakhe. Ngiyabuzwa ukuthi mina ngatsho kuye ngathi akabayibale nemali yakhe. Uthe 22,000. Wayibala kaloku ngehlobo lakhe wanginika i-poster yabo. Yebo. Ngathi sengxaki. Yebo. Ngathi ngambhatala babenginika nayo ngingafuni inkosi yenza ukubhatala imali esisiqhuba isiza kuizabe mhlawumbe ane-150 ayonika mhlawumbe nyaka i-500 njalo njalo. Okay. Bazengiboleka. Angihlangane ngaphangela ndabe nokubuyisela. Ngathi makayokwenza i-proof nayo yonke le mali ayifinayo but into yokuba mina mandibenaye asongenzele because Nkosi yami sephelelwe i-airtime sicela ukuthi simfonele. Uphelelwe i-airtime ngale sayidini lakhe. Okay. Alright sisi usachaza yena uqhubeka. Wendathi-ke into yakwabo yena baba kanjongele ethi mdala kangaka angibone mina abantu abayinkazana yakhe something into engasoze yenzeke and ke ngoku eyona nto wandibasela yona into yesigulo sakhe seyinto ke ngoku umntu ke ngoku ngathi uva into yesigulo sakhe azajike azivuwa athi ucela ungasebenzisi khona nesitu yakugula. Into leyo wena futhi Kanti isigulo sakhe lesi yebo wayefuna ukulala nawe ngaphandle kwekhondom. Wena wathini kuyena? ngathi wena sowasenze loo nto mbi wathi ubene-evidence yezitya then ke ngazopilisi enzo zanceda but ke into angakwazi yenza usebenzisa ikhondom because ikhondom wayithetha abantu ndamjongela ubudala for lena yenzana ayithethayo yabo but ndamxela nathi wandibhalela newali because uWhatsApp wam udilithekile lo bendimsebenzisa so ndino-WhatsApp omntu babendizokubonisa i-proof then wathi yena bengayifuni lento yenzekayo ngoku because befuna sijole ngathi into engasoze yenzeke loo nto nangoku besezondibhalela sithi ucela umntana wam amkhupha msefestival ndathi kuba uyazi ingxaki yomntana wam because umntana wam ngokathi safuna ahambe sitya because hlahlala ngigule so azokuthemba xa uhamba nomntana abuye kuwe because mna zablema wena yabo ya Yebo. so injalo ke into yam nayo. Okay, wena sisuyimisela ukuthi umbuyisele imali yakhe ubaba. Lokho ongambuyisela kona. Zamnika ngalaso ngamxelela zamnika azokwazi unika yonke le mali but ngehlobo nakunika ngalo. Okay. Xa ndikulo nyanga ndikwazi unika loo mali mhlawumbe ibe nkulwana then kwenye inyanga
Okay, wesisi ngicela ukuthi next time wenze sure ukuthi if umuntu awumfuni suka ke emalini yakhe, ngoba what if ubaba bekuwumuntu onenhliziyo encane bese angathatha isibhamu azokudubula, ngibuza uthini? Ma ungamfuni umuntu ungayithathi imali yakhe ukuze u-avoid inkinga nje mntana enkosi, ngiyacela ukuthi uzame ukumbuyisela imali yakhe loyo ongambuyisela yona. So uzoqala nini ukumkhokhela i-first payment? Iphelile inyanga manje kulesi yakuyona. Okay, uzoqala ngamalini? Okay, ya njengoba ukhuluma nje naye ngizoma ngiqeda la ngimfonele ngimtshele ukuthi uzoqala makuphela inyanga. So angifuni size sifikele thina lapha emsebenzini wakho usizokubukanisa nabantu, ngoba thina sifika namakhamera ubuke izwe lonke. So ingakho ke senza la ubawo senza ubuntu la ukuthi sikufonele sikhulume nawe. Yeah, so ngizomtshela ke naye ukuthi from month uzoqala kulibele umkhokhela kancane kancane imali yakho. Ngiyabonga sisi nje, ngibonga nje isikhathi sakho. Okay. Okay, yazi ngicela wenze njani? Leyo number ngicela uyisave for WhatsApp. Uma umkhokhela uphosa kuthina i-proof yokuthi imali usuyifakile kuyena phela. Uma umkhokhela uphosa i-proof ukuthini? Yebo. Ngiyabonga sisi, ngibonga nje indlela osiphathe kahle naye. Siyabonga. Yeah. Okay, sibuyele kubaba ke bafethu manje baba. Okay now. Okay bafethu ke ngicela sibuye siye nikena kubaba uMtsamaya siyamtshela indaba ezinhle zokuthi imali yakhe uthe usisi uzoqala ukukhokhela kuyona lenyanga esiyakuyona. Baba. Hey, akuyakudla ntata. Kiri uAusi uthe ucela ukuthi umuphe lenyanga le uzoqala ukukhokha ngayo imiphela. Uzoqala ukukhokha 1000 every month akunike 1000. Right ntata. Ngiyabuyela kuye ne. More less ne. Yep. Makakhokhe 2000 more less. Owe baba bengicela ukuthi asike simzameni, sike simnike isikhashana mhlambe simnike isikhashana mase mhlambe enyangeni yesithathu mase siyamtshela ukuthi ayi noma esibili mase siyamtshela ukuthi akanyuse ngo500 singamxini eduzana. La uyangikhalela ke baba ayikabi uyangikhalela la ngicela ungengangizwa kabi. Nakuza ntata bantu lapha ngithuthi. Okay. Uya Right, more or less, masiyenze so. More or less, makayenze 1.5 again, and then after 3 months again, sinyuke siyo 2. Okay, ngizozama ukukhuluma naye. More or less, makayenze 1.5. Okay. Kodwa njengoba eseshilo nje ukuthi uzoqala afake 1000, asike simbone ukuthi uzolifaka yini leli 1000. Next month. Yeah. Asike simbone ukuthi uzoyifaka yini. And uyakhala la uthi wena wawufuna ukulala naye ngaphandle kwecondom. Uyaxoka zange ngalala naye uthi wena ubufuna ukulala naye ngaphandle kwecondom. Hayi uri haya wawumbatha hayi lo ubatha urobaraliye.
uyakhala uthi yena ingakho angazange angakuphanga ngoba wena wawufuna ukulala naye ngaphandle kwekhondom. Hayi mtshele baba, mtshele baba. Mina manje kuye wena masilale kwani ngeke ngoba zawusebenzisa condom. Akena condom ayiba then so asosa awumalele na before antibiotic zasaka na disease. Kana kama venti azanyapo. Oh, imaki. Ubani wayengafuni phakathi kwenu ukulala nomunye ngaphandle kwekhondom? Yena ke uthi wena yena. Hayi. Yaphinda mali isinosa bakufunda kakinene kunokuhlelisha ne. Akule webo. Umntana abathatha uzabathi nene ufuna ukuhlelisha ngomntana lo angaphindi ayeze apha siyazuthi ba. Oh. Azange yenzakala lokho. Uma nathatha lokho leyo ufuna ukuhlelisha siyazuthi ba but ingenzakala lokho. Okay. Ngoba ube unblocked ne. Yaba fulani le mali le ngakhiphe bangokhelela ngayo last ne. Afuna indaba intombi igrade green ne ajine ulete iye kuye ne uzawubisa le nto ibelayo. Okay, webaba. Udala manje ukhetha le nto lokhu uzawubisa yonke into sabalalisa abantu bathi awukho into eqhubekayo. Okay baba, yazini ngicela ukuthi asike simlindeni iMantende sibone ukuthi wenze njani. Makuwukuthi ke uya le nale ngizobe sengiyifikela mina. Okay. Alright, yes, sibongeke baba. Okay baba. Hayi, liyabo. Alright. Yebo. So Yebo. okay, le ulukile ndaba. Hayi ungakhuluma ubufuna ukuthini? Khuleka ke thina siyakuqeda ubutsotsi ungasabi uzoyikhipha imali yakho. And the things maybe about kana wasema kwa into yabo yaphela. Okay. Phela project yabo yaphela. That's why we can master kaphela under 1.5. Hayi khuleka kancane so libele simtshele ukuthi akenze njani. Kancane. Naye bekhala nanokuthi wena uthe wena umdala kunaye. Okay, andala kula abantu kumela ntoni. Ngizisha abantu. Yeah, kushuthi kuyacaca. Yeah, abantu. Alright baba. Hayi asike sibambe nje kanjalo. Sike silindeni yena. Okay dad. Hayi sibongileke baba. Jabule dad. Okay. Bafowethu, ngiyacela angithandi ukuthi ngaso sonke isikhathi sibe nenkinga ezicishe izifane nezasisi nobaba. Ngicela umuwazi ukuthi umuntu awumfuni. Hlukana nemali yakhe. Yini udla imali yakhe umuntu ngoba awumfuni phela. Siyacela bandla. Ake nihlukaneni nokufuna izinto ezilula. Zisebenzele. Ake aniyeke nje lengqondo yenu. Mawungamfuni umuntu awumfuni. Phela ukuthi wena ke manje usuyamuse umuntu ke. Abanye abantu ngeke bafane nalo baba, ngeke balibele behambe befonela inhlelo. Umuntu azoyenza umuntu bese lathatha isibhamu bese nakushaya ikhanda. Mase kuthiwani bayakusukela kanti iqiniso abantu abalazi ukuthi wena umuntu wrong, wena umuntu ochaphaze umuntu wabantu umchaphazele egameni lani lothando. Bafethu ngicela siphatheni kahle bafethu. Yazi nje bafethu. Ave niphoxa. Ave nje niphoxa. Kodwa ke yani ngiyazi anginamanengi ngile ngamaningi ngithi ke danko.